IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impalagip ni Dr. Samantha Licudine, City Veterinarian iti siyudad Tilawaga, tinaigat ang parang patong palda, iti parang pawil, iti palpal, weno tradisyonal, apan nagkapon kadag iti baka, weno anyaman adingwen, kuna ti doktora, nga apaman ang labuyan na ti video ti palpal, ket ditoy, asaan isunan nga manamong iti daytoy, ibatad na, nga adan iti wagas ang makapon ti baka, nga isu iti inadalda, pakairmanan ti moderno, awagas. Pero these practices, tinatawag ata nila itong palpal. So ang ginawa nila was to tie the balls and then inipit ng stick and pinalo-palo para masira yung tissues. So very unnecessary yung pain na napagdaanan ng baka. Hindi na po sana siya gagawin ngayon kasi we have more humane procedures para sa hayop na ito. Pwede kayong lumapit sa amin, pwede tayong lumapit sa mga technicians kasi pinag-aaralan nila yan. And andyan din ang Provincial Veterinary Office natin. Inayon ti doktora, posible sa mga ti panagabuso dagiti animal iti siya sinuman nga agsalungasing iti daytoy. Already punishable by law under Animal Welfare Act. Iti agdamakit adan dagiti programa akas iti libre a panagkapon kanda dumapay para kadagiti dingwen. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.